Кызылгүл саған не айткым келип тур азыр, ишимдегини чыгаргым келип тур. Сен менен кездескеле бери өмүрүм түбегейлүү өзгерди. Адамдар менен сырласууду, акылдасууду үйрөндүм. Тек мен бурун өзүмдүкүн гана дурус деп ойлойтун. Азыр касыма тагы да акылшы косулуп бирге энди бир бас, жалпы эки бас бир бас болуп жатырмыз. Сондуктан да кобалжып турмун, негизи сөзүн шундай керек. Маған тұрмысқа шығуға дайынсың ба? Нурка, сіздің жауабыңыз?